Yo rungsuk ke Jamshedpur pada North East United ke kuarter final hagi jingil kai jong keduran kop Arjar Afsan. Kublai piki parlok persetenan tempat bad badan kersan ke por subhaban share bad like bad subscribe ke channel hagi jingil kai jong ke grup C pedeng ke Jamshedpur FC Persya ke Ladakh FC ke Jamshedpur FC kalau ikut ke nam job da Argol lanot. Jadi negi Argol jong ke Jamshedpur la tep da si juhi da player jong ke Ladakh hak minit ke ba arpau pada bawawan benteng hak lamit upar full hak minit ke ba sau penreu oleh yo ban pentam yang gol kumta ke Jamshedpur kle yo ban tep Argol hak negi jing lekai Jamshedpur barok lai sin mi madan kle yo ban kur ya kanam jok pat kala kamai suk kendai point kumta kala rungsuk ke kuarter final jong keduran kop pada bapai hagi jing lekai jong ke North East United Persya ka Shillong la jong FC ke North East United kala ban penlim no da ar la si gol hagi negi jing lekai ke North East United ke balap kijar kong hagi menit ke basan dau ajare bat kala adu bekut ke kelas step Dre bawan banteng klamit ke Shillong la jong ro kleyo bat pen kijar ban penikaj hagi minit ke ba prapoe da figo Dre tang ar minit u aljare olayo biang ban tep ke gol pentam bat u aljare olayo ban tep Argol hagi negi jing lekai minit berkenot East United mentag layo ban kur hadu andriu poin nagi arsin mi madan kumta kalayo rungsuk ke kuarter final bat ke Shillong la jong FC kedon jikermen ban yo rung ke kuarter final lada ke jing lekai ke Punjab FC bat ke Bodalan FC ke khat ke jing lekai sibit namar kine ki artim kleyo kur mar sau poin bat ke Shillong la jong FC kleyo ban kur ndru poin naki laisin mi madan hakane ke duran kop Arjar Afsan kulesi bun saya sempat hagawe pat ke video